Kapan marketing songnai di obon khani Tripura Gramin Bank ni jeta apps eba application ngai obono जों tabo MPIN rui login खालामनो ओमफ्राय आं MPIN बावबाय थांखा गावन बागै ट्राइबेल साइनिं जों थानाय ओमफ्राय थांखांगोन आइदि अजागाव खालामखायनाय अजागाव इउजार इनिबल जों थानाय थांखांगाय खामानियाव कन्टिनिउ माखायनाय कन्टिनिउ खायगांगा अजागाव OTP फायनाय OTP rui जों भेरिफाइड माखायनाय 이거 OTP 해가지니 4,251원 에까노 4,251원 에까노 그러니까 이거로 그러니까 어자가 에코 넘버는 필카디 shipping이네는 그러니까 enable은가 user enable successfully 아번 이거로 그러니까 continue खायनाय 아번 이거로 그러니까 이제 pin जों रेखा pin मैजोंरो खुलुकनाय MPIN reset खायफायनाय बार खाया माहाय खायनि सावा 0 watt was one piece this MPIN खालामनाया Mungkin tadi guys, sign in successful ka awan jawlo angka saya MPIN rinene. Or sawa, dear user never share any OTP, PIN, password with anyone including bank. Nga ani bank tabuk sa open ngo ang bank account open kaya ba use kaya ni tongmani tangi ma kaya gang kai. Fisaro kabang ma Abahai samung nangi mano hune yang tesa open khlai ka ban bagan nang tesa katal ke punuka ani ekono 1 টাকা 15 tongla digona di jiru nok nugi man kana engkai nong na tesa facility punuk nai debit card ni pin net banking tonga ngai nok tong kri na change khai mano bujikada ro generate ni upin thangya knai ora account number khable continue khai khable o jaga card number riwei man expiry riwei o jaga OTP 6 digit deliver engkai abono nangri mano boba heke delivered khlainai abo bonong phono grinai abo hungangen norok oro message of haya kanai norok nadi angro Tripura Gramin Bank hinai search khaine o jaga nadi o jaga chung nang tam khainai o jaga discipline nei sia kanai je o je ATM card ni je 16 digit number no oro riwei send khai kan kaino 5 ta a 6 digit OTP o jaga rina nangota o jagawo o continue khai o jaga rina nangota o jaga joto fill up khai kan card number adikai nang pin sanam paidi ama haita no ani ID deactive tomani tini active khlai paikha nang bo bai ke active khlai manota gasut no jotto no hambai